Hallelujah. Enyum ni modu. Ose memma we wrade so. Every so what me. Every matter. Hallelujah. Sister ya bompa ya de wrade ase. Se enye wrade a anko tamfo ne de wa ye hanam amanese. Se enye wrade a enfidie na wo so wo ankayu I say you will ma ayuku but ewrade basa and down so wo kra twane profidu so profidie fidie na bubu wo de wa de ho me pese wo be ye bonya ya kra bia no nyemfa sedama wrade baby awo bia wono na de wrade aso baby awo bia de wrade aso Fasedama rade sasia. Begin to give thanks to the Lord Almighty. Sasia fasedama nyamia odi to me. Hey. Oh Rabashata. Asedania ye ni adoma. Aya won rade no crying. Aya won rade no soye mu. Aya won rade na wodi ye na sie. Aya wa doyenti. Aya wa doyenti. Yehowa yara wase. Yehowa yara wase. Yehowa yara wase. Asedan kawudi. Yara wase. Yara wase. Yara wase. Asedania ye yarema. Korabashata. Rilolololobashata. Kapanda la braga daga zakaya. Riloshataya bo. Rilolololobashaba. We thank you, Lord. We thank you. Yarawase. 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 Habasa. Ilololoboshetele gadaya. Imalanda la braza daya. Rapapapapa. Papa. Rapa. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Jebele bronski bidibiatata. Koraba satala bosa. Mazuya nalabasa. Jesus.
Mama, yakoswa da nyame ase. Sabre we ena nyame hia waseda ne wayeye. He, wo de se wabra bom. Ne so niema esase ese etoto. Shaniama esase asochia emani tiso awabrabo eye awrade senye awrade anka asoche ne de wokọ kapono amene woni wabusia basa wo tenkwamu a enye aduane pawudi o enye nsupa bi a wonom enye mpa bi a papa bi a woda so nemom eye nyame mobrohunu ene na doye me pese wo bia wono na koso na wodi asedam nyame how koso bia wono fa asedam aji oh kabala masata liba shata haya kasatosha lili bese kolololo sotolo mama yanda bro asida da basa kolobo sabala basa ilololo sote liba pa Father, praise you. Around your Saudi and 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 your Jesus. Baby, I will be a Koswa Bompire. Would you Jina Yamianim? Asirenya Messe, a radim from Funsuan Chow, a radim from Ratuan Chow, Ebia would say, who what to be a bim, who was to baby, who abrabobi, but who do rate. Now, so sad to be an woman. Ama wo dona wo de donya mini wie peye wo sirenya mi mobrehunu se awrade fonfon so nche awrade foni moja nyare awrade foni moja nte wo ho sa brei mo awrade ho demra wo so bia wono bo pa kapa rapa bo shata Kolobo Shabanabasata ya Baba Kolobo Lay Papa
Yatabaza, Yalalabasa, Ilololobosa, Ipapa, Iapapa, Ialololobasa, Ilobosata, Iapapa, Rabada, Iadadada, Iabasita, Iagazataya, Iadadada, Ibolobosa, Iobolobosa, Ibadazida, Ialalabasa, Rabababa, Rabalabashabalaba, Rabalabashataya, Iabababashataya, Le Badabasibele, Le Kabalabashataya, Li Bababosada, Yada Sadaya, Rababosa, Kalabasada, Le Bababosada, Le Badabosada, Ilololololobosada. In the name of Jesus, okay, Isaiah 40:29. I was so no money over bread to me. Now, on money only home no and then Kabazada Sabreimu. Hey, I don't know ye betusa. Then baby, I did ye be. Hey, I woman in a best shifo. Na ye hie nyame ahote. Ye hie nyame tumi. Ye hie nyame nwosra. Eti sese bie wo no. Sure Awurade se. Awurade ma wo hote. Awurade ma wo tumi. Awurade ma wo nwosra. Awurade awote mpowura o. In the name of Jesus, receive the power of God. Receive the strength of the Holy Ghost. Receive the unction to function. Tonight, in the name of Jesus, may the Holy Ghost take you to different realms. In the name of Jesus, receive the power of God. Power to function, power to break the stronghold of the devil. Rabba Shataya bro, Rabba Baba, Masiandara Braskata, Rabba Shata, power to take the territory of the devil. Rabba Baba, Yabalabasa, Lipa Sataya, Lipa Baba, Rabba Baba, Lipa Dabalabaskata, Labada. In the name of Jesus, God bless you. Sister, you need power to take the territory of your enemies. When you to me, what you be found time for a credit. Alati, Awurade to me mrawoso. Receive the power of God. Kasarate, Alati,
me yakumi me yawosra me yawote oyasudem erate me yakumi awosra awote otom Yehovah tamabe yes yawalaba kabayata ratata receive the power of God to take the territory of the devil, of your enemies. Yes, receive the power of God. Labasa, already to me browso, already to me browso, already to me browso. Palanda la brascata Lebaska sister your question Jesus Jesus power to strike your enemies down. Sister Tie, your bumper. Power to strike your enemies down. The power to strike your enemies down. Tumia, what the power time for a tofom? Nyame tumi eba Samson so no. Yes, Lord. Oko Phyllis for asase so. Ena nkrofo bi ebe cha Samson wusia. Yes. Etutu nkura prunim. Yes, uncle. Bible say na Samson so pro na ha. Eno sa no tui. Na ya ahoden. Ahoden. Ba ko so omu be cha Samson wusia. Bible say awurade anwodene ebe see Samson so na Samson towo nyina so re anadwi sister wo hia tumi a wo de be ka watamfo agufo ewo fie ho ewo busiam ho ewo mantam ho kasa awurade mami tumi a me de be ka watamfo agu tumi a ababa so matamfo ebe sifam Yehovah kasa tumi no amame kama bia wala ba pa ya pata kapa siya la ya basata
In the name of Jesus. Hallelujah. Sister Yakosia. In the name of Jesus. Holy Ghost. Mani genyum na wato no. Ana awrade bedi akoama. Obedi akoama. Awrade bedi akoama. Obedi akoama. Tie. Asama ye jina so bompa. Lord, fight them that fight me. Lord, fight them that fight me. Lord, fight them that fight me. Cause Lord, fight them that fight me. That fight me. Cause Rade, one enemy sister, say. Awurade abeje kon ne ko a watamfo nyina beso fom ana me pese ye dane okon no ma awurade na se awurade bo wura fie ho ade bia no di akon sade no etobetwa ka amen so wo kan Psalm 35 or say Lord, with them that strive with me, fight against them. Fight against them. That fight against me. That fight against me. Osi awurade, wana woni me di akono. Wana na me ham no. Awurade woni wo ham. Praise the Lord. Baby, I will be a man saso. Ko sataya blandala. Kabandala braskata. Lord, fight them that
Of the Lord, the battle of the Lord. Okono, sister, David Empire boy. I say, Lord, fight them that fight me. Every one of them may have no. Sister, baby, I will be other man. Me pese, woman sasso with them. Say what the house sorry. Say uko okuano na woda atamfudu sunkuni. Ma sasu tie me pacho tie kase urade atamfu bia Anemeko. Ewa brabom. Adie bia. Aya tamfo. Enemy diako. Ewa brabom. Ewa fie. Ewa jumamo. Ewa mantamu. Erwadie. Strike them down. Erwadie. Kawamoto. Kama bosomo pa. Sister, when the Lord fight for you, your enemies will be defeated. Say,
Sister, me say Okuno Eyradeko. Nanu na Goliath. Asesa akodiye bebre. Abedina Israel foni. Ekoma Philistine. Natie Bible say ocha Awurade mpeswa so poa. My God. Na Bible say Emma Israel foni nyina ehu tawon so. Ena Awurade ebowura David. Ena odi David ko gina Goliath. Yes Lord. Yes. Natie Goliath ehu David no. Ena Goliath de na nyame edome David. My God. Me chiro secret. Goliath na wako ate. Enti onyawo mani wase. David na oba no. Enye David keke. Enti Goliath dane okon no ama na nyame. Enti ebeye the gods of Philistines. Anam say na David enso nyame wo se ne mantino. David so aka se me so me de asafo Awurade din ena ba so. Enti David adane okon no ama otumfo Nyankopon. Enti ebeye the battle between the God of hosts and the God of Philistines. Hallelujah. Amen. Now Bible say David to bo keke abo just a stone Goliath etofom. Goliath etofom no and Onyankopon defeat the gods of Philistines. My God. Baby I will be a man saso. Jesus. Erade. Okono ya woko. Okono ya woko. Adie bia. Enemy dia ko. Yehovah. Medanema. Sister tie. Yampa ya yebo no. Yewo. Ye free Awurade se. Awurade mra okonim. Se wo dane okono ma Awurade a. Awurade be ko ama wo pepepe. Baby I will be a man saso. Kasa Awurade. Adie bia. Asori mabusia. Enemy dia ko. Adie bia. Asori wo mabrabo. Enemy dia ko. Ma warrior dia ko. Ma jomba dia ko. Misika dia ko. Mani manyamu dia ko. Awurade. Me danema. Koma me.
Ya baba. Ya baba. Ratatata. Ya tatata. Ya tatata. Ya tatata. Ya tatata. Ya Sata. Kaparata. Yapa. Yapa. Holy God. Holy God. Holy God. Manite enyom na wato no. Bia wanu tubi. Bia wanu tubi. Baby, I will be out there to me. I rather not come out, sister. Sabra, you know. I can't cry near the sea. I rather not come out. Be one to me. Baby, I will be a man assassin to me. Okolo. Eradama come on high. I say, Lord, fight them that fight against me. Hey, ya bazataya. Ilopa. Lebasa. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yabompaya. Sister, obi honoma okuna wonemu no. Eye ahomone ene ni di ako. Ba nyame ayesom no. O tumi wa ahomone ne so. Ma won saso ye 2 just 7. Ye wi a ye betwa ye ho aba. Kasa urade demons bia enemy diako ewa brabo ewa busiamo ewa juwemo eja metu me fire on Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost Holy Ghost last one Holy Ghost ye try ye ho aba na enne Ojana baya juma. Stay blessed. Amen.
Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Yajitum say, watch night here, ye. Egusua ayen senchire ni bebre oni pa bia bra. Bomodia se unu ya bia frɛ no. Na ka chen se on for na fidi ne ento Kumawu TV. Na fire all night na ekoso den ɛho. Amen. Na ne bre kakra aka ye ni mansa na no me nsa bɔ no. Empa ye bia ye bɛbɔ no. He eje bi bɛdɛre ofie ho sesia. Na bibi esi ho. Empire no ɛyɛ adwuma. Said they will see edika de ewura mu no. Ye beto aso. Na ye pese wona waso yasene ewo dwumade mu no Edusa Heba Center. Rade afa sedro issue. Bra aso dwumade asene de ayaresa ebre ni pahudo bebre. Da bia meta ka say enye dro ne keke. The power behind the medicine is what is important. Yes, Lord. To me, dear children, ebinimo ye bi a omo kanche gu achire. Ba ye de the obo enua nu nsini ne haban. To me a wode wura e hababam. Yes. Eno ena Awurade e de wura ma wo bi omani ama omo sa akwanchire wi. Edusa Heba Center. Madansi ni location ye Kumasi Takwa Makru Gold filling station ura ho Edusa Heba Center eho na omo opebi etu akoton oton so amokada na se opebi oye oba oye bema o problem o nipaduam koko osisi sasabro ene ade a ofre number ya mebobɔ so ya ombe na obedi nkomo na atimi aboa 0500 110 115 0500 110 and a 0557 009 824 0557 009 824. Last one is 0557 009 825 0557 009 825. Winnie Edusa Heba Center. Ofre Dr. Edusa Oban Bemano on Sabeka. Na nkomo bia opeso no omudi. Na a miracle bi kura ene any testimony be a free mobile ehu. Yade ehu akese nyina empaibo esu na Awurade fa say de hia so de beka wo de frɛ obehu de omu nyina very very serious, very wonderful. Ni nyina ye dwumadi a omotachiri na nyame nso efa so ayesa ensenkyere ne no anadwi ye gina kono de ye nini di akono ye hu no ye mfa ye ni hu no na so ono di hu ye
So what me radia sorry ameko amawa. Brother sister obey den. Me no change am sem titi very simple. Na ye giram paibum. Nyam sam na to din changing the principles of the law. Changing the principles of the law. Okay, in Numbers chapter 27, verse 1 to Enfant say what is C4 now. My main can say 2 no crown of the Bessia. Na fe ya toaso abo who say also mu anibre na bompae. Numbers chapter 27, verse 1. Ekono me do baby am the besi na ya bo epo ba me ensa so na afi ye gina so abompae na Manasse ba Mikael ba Gilead eba Hefa ba Zelufahad or see Zelufahad sa ene tie mama wo Yosef ba Manasse munua ese musuamu eno tweprin na ne mama no edin obobo odin no edin de dos omo ya 5 ye montra ne nkotu na obejira Mose ne osofo Eliezer ne mapoma no ne asofo no mu enyina anim asia ntomadan no ano kese aka se osi bra wa asia ntomadan no no ana ma no eba Mose ni sampanifo we nyina nkyai ona ombeka se ye jewu esere so enso ono de na omfra asafo a wo hia tia Awurade Kora asafo no na yento aso Kora asafo no mu na onwara ne bone nti na wuye enso na onima berima adenti na ye ejede empepa infri abusua enam se oni baberima na yen eja ose na yen eja pade yen eja ne nuanom chine ne kenga dio na Mose the one asem no ba Awurade anim wi a mechire mu na Awurade ka tire Mose se Zelufehad ma asem no etene na mawon ajapade na woni so won aja enuanu mu na mawon ajapade no enye won dia. Amen. Praise God. Hallelujah. Changing the principles of the law. Of the law. And she said, "Be a bottom rebi a 1 minute at the ato. 1 minute at 2 busium. 1 minute at 2 abraboso. Na sa she say na da ho no. Sa ena obia obefie ho. Obebusuanum ofam. Ofam bi. Na emenum bia. Papa be a friend is Zelufahad. No company for Awurade ade omo free Misrim wo ba no. Abusua ko no mpanimfo no ka ho bi. Na watimi amedu bose asase no so. Okay,
can Numbers chapter 26. Na oma bedu baby a aka kakra bi no ma wura bɔhye asase no so. Ana manu no sɛ ehyehyɛ bi wɔ busua no mu a kyerɛ sɛ woyɛ gya na wɔ japadeɛ wɔ gyefo amamre mu no na wonni babɛma ajapadeɛ no sɛ wuwu a wo mama ɔmo nka ho etie basa ejani di prepare busua no mu he will be no longer recognized. Nobody will recognize him again. The deep prepare you will deep bio. It is a utranko ye no way nyamba emma bema anaba kukura bema ba kukura now many now kwaya maria now say udiaira wajapadian soira ebeko akodi obi foforo ho eti man trans no so no ewo mu se awurade at the stamp sisamra we so a Israel for the year juma but this principle of the law must change. Hallelujah. Amen. Hey. So when you amre na nneɛma bi wɔ busuam ɛwɔ abrabom when you amra nsesana ewiase obie ne wɔn mo wo wiase a ɔmpɛ nsesae obi a wɔmpɛ nsesae wɔ n'abrabom no na nim nipa ko a wɔyɛ ebere bi adeɛ kyi adeɛ san obi hwɛ sɛ nsesae bi ɛbɛba n'abrabom no ofiri baabi a wɔn wɔkɔ n'anim akyɛ baabi a wɔn no so obi si fie na wɔhwɛ sɛ efie foforɔ a obenya obesia no ɛbɛkyɛ de wɔdi kɛseɛ and everybody is expecting a change in his or her life every day. There must be a change of life. There must be a change of character. It is the way nipa does and even out baby. Now they all say the otian son of a ya. And yet, who in this account can nipa. Subaya kuta onosis says Subana Nabakum, Mrs. Sada, who a problem. And a Brabona Obon, so we want to say baby out here, a while better, whatever fine. Would you what they say? Obebo Brebiaku when you die. Na baby, I want a while per dia. Never name the Paco away. Opian one more yasia on penses on a life. But Papa way a menum. I didn't know a very serious. Because how can you go before the leaders of Israel? A better what me call Nasabra Kra Bakla only quite or bend it to me. So because the leadership of Israel and him nan campus Moses Ubetina be Moses by Mama Kumako 5 they took certain moves. And the more makum yen shabia make one wasem so omutui ne dinkunim die be brɛw and adwi me pese utu sana moni bi na esese ye bia edabusuam ho e wo abrabom ade ba ko di kan se anamo omutu ye no omdi akokoduro womadi akokoduro pa se eni kwansi ye Moses anim wontimi Moses anim bia ona Miriam no mu koye yikura wona Aaron kwatagu wo mo no Miriam ne osofo pani Aaron wono ani nuanom aye rof kakra bi kwatagu wo. How dare you? But the man where they almost say no matter what you better na mobi because we want to change the principles of the law and now I'm not doing what yes today and she say you be a dama be a
nhyehyɛ bi a da papa busua wo Yesu demo yɛde mpaebɔ bɛdane no. will change the presence of the Lord. Hebrews chapter 4 verse 16 say yɛmfa nam nyinaa mmra dom ahengua n'anim na yɛhunu adom na yɛnya mmɔborɔhunu na berɛ esem aboa yɛn. Amen. Yɛmfa nam nyinaa, we should come before the throne of grace with all boldness and confidence that we shall see grace and find mercy at the time of need. Every sem yɛmfa nam nyinaa, yɛmfa kokoduro nyinaa mmrɛ Awurade adom ahengua n'anim. Say and a man to an amount. So with all boldness we shall approach Moses and turn the rules and the principles around. And Moses oti asem no say hey asem we de modu onyankopon na di sa asem we tum enti mame nkɔ Awurade anim panimfo ni nyina o mame nkɔ Awurade anim na me nkɔ busa Awurade se Awurade be ma me kwan a tie anamobi o mu se to ye ne se wo me determination wo mu retaso se Moses pew Moses impew sa mbra no e wo se sesa. Sometimes consistency changes unchangeable situations. Hallelujah. Amen. Se nipa baby a ugina no wo reta so se baby a me gina no ehwa na me gina me nkobo nkom enifa de me pese esi de me pese sesa no e wo se sesa se de ti bia be sesa adie bia nya na de se betimi asesa o life se we obi ho no a otua na mo ne na opiri nachi otua na mo ne na opiri nachi ade na wo ye no kura so osuro anya basama we dia. Hey, they were determined to change the principles of the rules and the law. Omo ye omo adwen de to so bia no se omo de gidie na tua na mo omo gidi se asem na wo omo de kotu Moses nim no se duro Awurade anim a God will grant their petition. And then I do not see me more money say wo di akukoduro se wo be wi ataso na waje tum se eniema ne sese ye na dabusuam wo no ebesesa se ne tie bia wo Yesu demo empabo we mra na wie ye no na busuam nim nuema bia sesa Indeed. changes or changing the principles of the law. Hallelujah. Amen. Awurade ebra wo so asem no bra Moses de koye no na Moses twa de Nyankopon baba beka Moses was na Awurade fra no was Moses he was yes my Lord and my maker and was say e ma ya na sam na wo me ne beto wo nim na wo de bra me no wo ma sam ne tre tonight God will grant your petition. In the name of Jesus. Awurade bedi wasam na tum. Asem bia obebia katre Awurade. Katre Awurade se Awurade ye busua we mu abosuma busua. Enomi akabusua no. Me ma me betoi. Me nua no mo betoi. Ana me suma beto. Ba me be so dia. Me pesa samra we sisa. Me present no me na dabusuam sesa na ana de me katra o sa wasem na Awurade be jatum no be ka say asem na o kana tene changing the principles of the law. Hallelujah.
Tonight we shall change the principles of the Lord. You perceive Rampa Bum says here. A man sa and a moment so we are 2 years. There were 3 powerful moves. Yes, 3 powerful. But the 5 daughters of Zelophehad. Now, and some people free mobile and say, they changed the laws of the inheritance. Yeah, laws of the inheritance. Everything there. A man woman to me dinner, yeah. Omotani Israel. Jesus. Emra ani. Emma radiji tomu. Say a free sabre iko. Emra na de ho say. Say obi papa wu. Na oni baba ma obeti bi ade ade a. Oba entimi ni na japade so. Na japade ye mfam obi foforo. Abusua mu no. A free sabre de besine. So obi wu no oni baba ma. E japade ye de mama. Abrabana Daniel, Abrabana Daniel, Abrabana Daniel, Abrabana Daniel. They are those who be free bumba and say they stop the transfer of their inheritance. Tonight, may raise a prayer topic be. Your prayer topic back on say, my blessing shall not be transferred to my neighbor. Jesus, my blessing shall not be transferred to my neighbor. Hallelujah. Powerful. wow. Because Samana ni amra, Eshera na yomudiano, nakabetani yako baby. But tonight, your blessing shall not be transferred to your neighbor. No. Hallelujah. Amen. The chapter 20 Empire. We are going to change the principles of the law. The principles of the law tonight. They are those to be honest. They possess their possession. They possess their possession. Obadiah verse number 17 says, on Mount Zion, there shall be deliverance, and it shall be holy. And the house of Jacob, shall possess their possessions. Hallelujah. Changing the principles of the law. Principles of the law. Say, for Yeshua, you are not part of God's family. We are talking about God's family possessing their possessions. We are talking about God's family claiming their inheritance. We are talking about God's family. God's family. Pushing for their right. Pushing for their right. Shire Radi se unim Yesu ofa Yesu a. Kasa Radi Yesu. Me pese o je me ka Onyankopon busua no. Eti anadwi. Me je me mu nyina ma. Me fa se me wura. Ana me kra je nkwa. E fu sabre ko. Fa me ka Onyankopon busua no. Na fa japade e wo mu no. Me sentiment comedy. Me da wase. So what Jimmy atum say? Me oba. Na ka me go abrabosum. Amen. Afa yesa say ye bompa be sesia. Me person mu de bre. Ye bowra ma me busuam o. Ye bowra papa busuam o. E sese bi ada ho. He. Na nsani ye bompa bi wa ha. Empire ye bo ha no. Ye de ebi fa busuam. Sisters na woman no frefre no say shofo baby ade ne fan de eh sao ba na me bia de bi so ani akyerɛw. There is certain principles oh I wo busuam ho en seseye eno na manum ani bre ya
omu break here omu yi free hono nana di kasa we ya sotema asosaya bia adabusiama ya sotema bracket enumi bia mi beto ya ewa busiama de ya waria de ya wotura de ya ohia de ya lemguasia de ya yaria ya sotema anadia ribesepa ya soma bracket kama biona na papa biona papa biona break every law, break every curse in your family tonight, in the name of Jesus. Liberata, come on, liberata, liberata, rababa, cry in the name of Jesus, cry in the name of Jesus. Liberata, 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 come on, raka, every principle of the law in the family, whatever that is established against me, tonight in the name of Jesus, raka tonight, in the name. Break every principle in the name of Jesus. And never be a caution. Yes, you and she said, break every law, break every principle in the name of Jesus. Break the law, break the law, break it, 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 yanda break, Malabraskata, lebrasata, lebrasata, break every principle, the principle of the law, the principles of the law. As a champion, don't be able to shoot, never be a cosita, never be a cutia, in the name of Jesus. Break it tonight, break it in the name of Lebrasata, Rababa, Lebrasata, Rababa, Rababa,
Lebrashata, Lebrashata, Rababa, Rebaba, come on, come on, come on, Rababa, 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 break every law, break every principle, break it tonight, break it tonight, break it. Lebrashata, Rebaba, Lebrashata, Rababa, 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 come on, 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 break it, break it, break the law, break the principle, in the night, 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 Rebrasha, 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 in the night of Jesus Christ. Kabasata, Bakata, Bakata, Lipopoposata, Lipopoposata, Kaliba Babosata, Kasawadi, Ashishayapia, Mibetu Abushimo, we are Sudema, and Nanadia, fire, 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 changing the principles of the law. The principles of the law. Sister no. Entias yanyintum. Sama besie dia break. Asesa nyo maybe enye omabusu mu nkwa o. The entire nation of Israel. Ebesine. Sama no adesirade a ekodu awurade anim no. A change situation. And now, who want it? Empire only a bunty. A dear be a down, mammy, a bushamo. A dear be a down, papa bushamo. We are so damn. Yes. A radiant tomb. For our Lord God is a consuming fire. Casa Radi. A dear be a me better a bushamo. Ediminya. We are so damn. Anadia. Fire. Fire. Kasa brother ma ujanto. Sister ya bompa brother ya bompa mu enimre. About 85% before the bebre no saade we. Bra ye bre nyina saade no. Enhihye bi da ho account. Di se de bia na yata say we Kristo ni house uji Yesu di anu and David. Galatians chapter 5 verse 1. Osi adisi die mu no amamade mo ho. Mumma kwa no fa kwa ye konua ento ato amobio. Je se umma kwa we the least mistake abaye no obesa kwa ya kwa. Kaso Yesu di no. Sister bi ono na bompa ni bi ye mame. Hwe obusuam wo. Omukwa wade ya no ma saba. A man e bi very good omni ma wade pa. Owo ba ko mienu ne abon Galaway. Bi ono mo so a mama nya se omo mpebro. Omo pebre pa. Nanso awon kire ase ahia da kutukuku ndi abesiwo baabi abefa bia akwa bi enna enne ko hia ne ka akwa pem obi ya ne ko insurance kura da bro nka papa oso ko Germany ene ya bona de naba abuhia bia ofrimu obaye so ne ka asa akobo obi ka no kura de odiko beli driver no kura wonya ofri se abuhia we mu no amu ani amana amompaya ko sika kakra wose papa sika omu nyina ena obedwa ato am me wona obedwa ato am beso mkotodwem se me koka bima no ne kan ya jesi police station wose sika omu nyina bra me bra ne ade am ye nyina ana me twa ticket ana me ko me ko ya na ya che me na wo che pepepe ana ye bom ma me sa bae me bae so me ka ba ko aka nso a me yese ebia me de ye nam de twam a ana ka enzo akobu obi a ya Chelsea police station ofri se bushum kasewari we aso dem anaduya na bushum we aso dem etewura ha esese bia etebushum anem guasia eka wo hia we aso dem bonia yaria we aso dem etanto esese bia come on, be on the
In the name of Jesus. In the name. By fire, by thunder, by fire, by fire, another fire. Ready to grow. She said, yesterday, every principle in the name of Jesus. By fire, bracket by fire, bracket by fire, bracket by fire, bracket by fire. In the night, 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 in the night. Libra Satan. In the name, Repasata, Rapapapa, Rapapapa, Rapapa, Rapapapa, Rapapapa, Rapapa, Rapapapa, the principle of the law is Shabia, a double shot, and Shabia, a Pabia, a double shot, bracket, 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 repasa, repapapasata, repapapapasata, rapapapapasata, rapapapapasata, rapapapa, rapapa, repasataya, in the name of however satire. Therefore, you know, vampire. Don't take things for granted. Don't take things for granted. A Christopher Bebraya mistake. Yes. Reverend Oyadipo can be the testimony. Osina Bushim. Ye tell who abasisi a. Bomodiana ma afidie na. Ye tell who abasisi e wi abeto aso. Ye bedija. Yes. Woni emre ne mompae na enema ensesa.
Fire down. 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 Every satanic banker and every satanic manager in your life to die. Fire down tonight. Fire down tonight. Every satanic banker and every satanic manager. Rabakato. Rabababasa. Rabababa. Rebasata. Karababasata. Rababababasa. Rababababasa. Rababababa. Rebaba. Rabababa. Rabababa. Come on. Every satanic banker and every satanic manager over my life. Die. Destroy by fire. Destroy by fire. Be destroyed by fire. Be destroyed by fire. In the name of Jesus. For my God is fire. My God is a consuming fire. Be destroyed. Be destroyed by fire. In the name. In the name of Holy Ghost. Kababo Sata. Amika Tomasata. Alinda Rebekato. Ilobo Katako. Ilima Sundabaya. Yakato Sata. Alababosi. Masa yania bro. Nanse nipa ni bi frame a. Omo ene ombompa. O se me adwuma sika to me nsem anase. Me adwuma bia na maboka. Kola sini bia yi no. Enye omunko a. Ensode mani bebre. But the woman say the principles in your family they have set satanic bankers and managers. They say I'm to four managers. Yes. Footballers, managers. Our managers. One day managing into baby and work with Sinusu. Yes. No one working wasem. Yes. One day what baby. First in the bin was a fan popra procoy no do be no diamano. But this is more for managers. On the managing and you now what on also on a share. Football na oban when your manager obwa. Unye sikeni. Eti enhwehweye na wabusuam no ya ma manager. Yes. Our life and one they control life. What they control life. What they only control. They control. Okuta remote control. And what they control. Yes. Enti awade to de bia na wapemon. Yes. Na afi gidi bia bebu hu na abreki. Sabreki. Mo wokoba 1,000 times. Yes. Sika no nya wotumi so waye sika pa sika ne ekutaw. Obisi ba ko bi kana aro. Wasi menye sika pa anya se menya. Ba bosome de beso no na me sa adeka. Me shedan so hunu ade kram de satanic banker. Kase urade. Urade. Eshebia. Ewabusuemo. Me baba to ye. We are so dem. Hey. Hey. Kase to me bia yeyi na mame. Come bia yeyi na mame. Sika to me sema. Onyenko. Se me tua na mo bia. Edin shira beba. On say no. Anaduya. By fire. By thunder. By fire. By thunder. Crash. Akato masa. Masikata ya nabaha. Kase fusa breko. Eradi. We oja. So we oja dia. Obia yeyi na mame. So ni mabrabo ti. On say ni ma. By fire. By thunder. Crash. Karabosata. Come on, be on by fire, by thunder. For our Lord God is a consuming fire. In the name of Jesus. In the name. Libra Sataya. Libra Papa. By fire, by thunder, every satanic banker and every satanic manager in your life be crushed, be destroyed by fire, by thunder, tonight, by fire, by thunder, by fire, by thunder, in the name of Jesus Christ. Holy Ghost.
Kababasata. Now, Yako. A man, the Debra woman say, their blessings, their inheritance were not transferred to their neighbors. Because a man in the Amra, Kadiayo Modiano, Kekudi baby. Kasuya Sutimo, Efritete, Mina Nanimo Japadia, Any Shrabia, Raditima Bushian, Nelson Shabonity, Aquacoti baby, we are Sutimo, Rabia Kotabia, Minijura, Atimadia, Minijura, Ajabusian, anyone Jambabio, Kababa Sasianaba. Etimunim secret bi wo ho enipa ba ko betimi pie abusuan mu abusuan na ayemobon yes abusuan na ahokyere ne ohia kyekere wo yes ne nipa ba ko bia pie wo afi wo te awurade apagya sa nipa no ne nam so me efie wo abusuafo ni nipa ni nyina no ma ba yi yes wonim secret ne se eniema na nka ye wo de adadada no na awurade abie so no agye ni nyina ma abusuan Kase anadwi Eshira bia ye mabusua dia Shise boni bia dabusua mo Akodi baby We yesu demo Efri nako Adipa bia Ewo seba mabrabom Enko bia hoda Kase my blessing shall not be transferred to my neighbor. Se man ani amra ke dani wo mu nsira ma obi. Ba wo se ye ntiase da. Kase na dia. Adia bia ba mabrabom. Ani pa bia ba mabrabom. We are so demo. Me dia. Ensa me hon konta. My God. Kase dia me dia. And I dream fedition. Oh, yes, demon. Or say, on Mount Zion there shall be deliverance. My God. And it shall be holy. Yes. The house of Jacob shall possess your possessions. Cause we yes to demon. And to be a befa continue when you ball house prayer. Cause we yes to demon. At the propia. A yamedia. And that. Anya media medem satoso mawadia bia akodi baby medem satoso medimo nyambia akodi baby medem satoso minshira bia akodi baby medem satoso dia yamedia shabre mebre we yeso dem awade usite ko bufiefo abefo majapade no ma diso dia adia bia ayamedia akodi baby yes demo yes Lord me pesa mu oni bre ya bompa be 5 minutes ni afa call no shad wadie bia akodi baby wodi ojaje wadie me so wodi ojaje wadie okay nkan kwa obadi an okay nkan kwa and the house of it shall be flame of fire. The house of Joseph shall be a flame of fire. Because we are so demo. Baby, I'm in Shirawa. Baby, I'm in Manama Kodia. We are so demo. Video Jate. Whatever the boss of Baby, I want to bump. Baby, I will be out for some bottle. Majura. Fawadi Jaura, baby, I will share. Baby, I want you to Baby, I will dia. Baby, I will dia. Nana Dria. Fawadi Jaura. Not the Wadia. It belongs to you. It is yours. It's your possession. It's your inheritance. Don't allow it to go. Don't allow anybody to take your possession, to overcome you. In the name of Jesus, take your possession. Possess your possession. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ripapapo. Ratibrasa. Rapapapa. Rapapapa. Our Lord God is a
consuming fire. Our Lord God is a consuming fire. Every possession of yours, yes, claim it, receive it, possess it by fire, possess it by fire, possess it by fire, possess it by fire, possess your possession. Whatever that belongs to you, in the name of Jesus, in the name of Jesus, don't allow anybody to take over your possession. Don't allow anybody to take over your inheritance. Don't allow anybody, in the name of Jesus, by fire, by thunder, by fire, 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 by thunder, by fire, by thunder, by fire, by thunder, by fire, by thunder, by fire, by thunder. I receive it. I take up my blessing, my glory, my inheritance shall not be transferred to my neighbor tonight, oh God. My blessing, my blessing, my blessing, my inheritance shall not be transferred. It shall not today. I possess every possession of mine tonight. In the name of Jesus. 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 Rabasata. Rabababosa. 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 Lebrasata. Ratabraska. Lebrasata. Rabababa, Lebaba, Kabasata, Lebrasa, 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 Rabakato, in the name of Jesus, Holy Ghost. My blessing shall not be transferred to my neighbor. I didn't know the I was a good baby. Madam for be a man in the bumpire. Sambes of God. Madam for suffer. You won't know to one and my mini about because Oba any one young party. A super that's your bank manager. I'm here me buying so that way. And also a German was or can't you go? Ne so say obi twa bedachi. To nyine wa bre ko kanyam sem kajetia wan nante sa baswame oba na manfa ko pe banchiaba o maku eja na o mo anodi da ko no sore o se da bi me so dan se me hu se me yenhira etimi mbo bi anyi me nhira me ma me nhira enna ne nkodi obi ho no sore gina na obo sampa we was my blessing shall not be transferred to my neighbor. I didn't tell him say free me check with the baby. Or sorry, and then me no can say, Uhuna obefere. So I'm one yamra. One yamra. Never fuck off. Malika Tomasaka. Yes, of course. Eshirabia kuta wanwa obi to me do ayado aduba chadia lugu ahoto obi anenetia mando ebidia ya nyuto ebidia ya sempaka ebidia ya die. Why should your blessing, why should your possession, why should your inheritance be transferred to your neighbor? My God. It should not happen. It should not happen. It is time to possess your possession. Jesus' name. The principles of the rule, the principles of the law must change. And now me cassette to be a bravo. Oh, by the reason of the power in the word of God, and by the virtue of his holy power.
and the glory of Yahweh. Hello. Hello. Pacho low volume ni kakra. Yenya mfa number nto ma fa number ndada. Hello. Hello. Yeah. Mami di ni baby akase fo. Opese ebo hompa ya na dwe. Ye ni abre papa. Hello. Hello. Mami ya to nka. Hello. Yeah, hello. Udi ni baby akase free. Pacho mekasi. Nkoko. Nkoko. Ede na dwe. Opese ebo hompa ya. Pacho kuyo mama da. Ose. Anema nkoyo. Anema nkoyo. Ya frau say. Ose. Ya frau say. Ya frau me. Mercy. Mercy. Awurade ye peja oba na be ma. Awurade ye peja wa funa ba wanim. Yes Lord. Wuni made nyina. Jesus. Baby o fure wunim ho. Jesus. Utumi ngura ne ma be busuam. Jesus. Ngura ne papa busuam. Jesus. Ebuya. Jesus. Edebusuam ho. Jesus. Edina brabochi. Yes. Yes be tanto. In the name of Jesus. Amen. And super die nim guase ne ahokere. Awurade nyim firi so. No nshira wo Yesu dem. Amen. Amen. Number no eguso. Omo modi kai afa number de omunim dada. 0200 603 602 0200 603 602. Obetumi afresi se ya studio ha. Nipa na ebe crash on numbers ne so a line ne so a. Hello. Hello. Ofo. Oyema udini baby akase free. Pacho. Oh. Oso kase free. Pacho mkasi ofwa. Udin. Pacho mkasi ofwa. Udin na kade e opese bo hompai. Pacho. Careful. Ma unene so kakra. E na opese bo hompai. It's already to remember. Yeah, edema me bush e dey encourage. You ready in Awurade be peja wa funa ne na busia ba. Wonde ne madie. Yes Lord. We Yesu dem. Jesus. Enso boni bi ade busia. Enome ne ne guase. Ye de Yesu moja. In the name of Jesus. Awurade nshira ntomoso. Onyi nso pani ne guase. E wo Yesu dem. Amen. Amen. Awurade nkam ho pa. Obetimi awuram. Nipa na edoso e wo lines no eso. Ubowura mu a yebefa na ye ne wabompae enti said ye ka no awurade te ase nhye bone bi adabusua mu no awurade bi ye fro. Hello. Yes, I'm pacho udini baby akase free. Hello. Ya udini baby akase free. Ofo mbate so kase free. Oso kase free. Free. Yo pacho de na pese bompae. Because of bomb power, music can be no blabber. Awurade ye peja wa ko aba wanim. Yes, se bi tabusua mu a edina brabo so a ye de yesenu Yesu moja anade ye twam ye Yesu pani ani guasia efro life. My God. In the name of Jesus. Awurade shira nya wo dia na awurade ani monyam tɔw so e wo Yesu dem. Amen. Hello. Hello. Oh, what to me and you Sabra? One have a good life, snatch the door. Hello. Hello. Yes, I would need baby. I'll cast free. If you're a Casiado, Casa free at Classy. On a nine, when I owe ya. Nine, found Saturn and Cinema Empire. Yes, Lord. When some Yarisawa, wouldn't be afraid. Jesus. So, all of the extra. Yes, to give me a body here. In the name of Jesus. Pausakan Nino. I had a Sanya Wakuadia. Oh, yes, Demo. Amen. Amen. Hello. Hello. Yeah, we didn't baby. I'll cast free.
Because I'm touching into move. Pacho yen kasa de na pese bo mpa ya na dwe. My brother is just counting Edma and woman. Let my son and one. Also ya juma hu ano. Ewade sa emma menumi. Amen. Echenji chihye bia na dabusuo no mu a. Ye na mo akwa so bompai. Tuje wura ne maame ebusuo. Tuje wura ne papa ebusuo. Enhye bia de na bra boso. De oye juma wo wura no. Yes, name ye child. In the name of Jesus. And so penny and guase free abra boso. Ewurade nhira nya wo dia. Yes, denti. Amen. Amen. Hello. Hello. Yeah, udini baby how can say free. What am I going to say? The frau say. Udini say. Hello. Yeah, udini. What am I going to say? Tafu udini say pacho. But I'm Yo, and then I'll pass your bomb pie na. But this year, Mina, Sabi, no, I had this for me. Yari for me, I know what I had. Awurade ade bi ade sere wafuna. Yes, Lord. Abusuo ofem woni. O Yesu demo. Wodane mra ne shebre. Jesus. Wona wodane siseye ni. O Yesu demo. Jesus. Yesu moja enso so. Emre kinumi bi enfro so. Enim kuasia na so pa. Ye the Yesu live full life. In the name of Jesus. Awurade mfa nhira. Ena ne wabraboni. Yesu denti. Amen. Amen. Good. Hello. Hello, Pacho. Good morning. Udini baby akasa free. Pacho, that's my family. What's your first say? Mabana. My brother now pass your bomb pie. Pacho, the one time I'm doing a phone. The same thing I'm Opa so ye nyame adwuma. Awurade mma dia kokodo gina ye no. Emma di gidie gina ye. Emma di nweta so gina ye. Na oje o masem ne to mo no. Bible say emfa namra dum henwa nanim. Ne enyam obrohunu. De ehunu atom brese maboa ye. Na anopa ma wo grace. And power of na life. Amen. Ma wo so grace. Ma wo den power of na life. In the name of Jesus. Watimi aye wadwuma. E dey show ni monyam Yesu denti. Amen. Amen. Hello. 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 Udini baby akasa free. Udini baby akasa free. Pacho, send it to clear me kasa free kaswa. Kaso ade na no papa se bo mpa ya mampoga. Pacho, na send me upon my washing, I am correct. See, sir, me or my power. And never manipulate the answer. Oseko. That is no worry, be mampa. I will not call to a good time. And so still, the also done quite me come. Seeing him come among the feminine. Awurade ti ase yem mpa. Awurade pega wa France mba woni. Wona odi woni bia sema. Yes. Wona hu mo broni mo ba. Jesus. Nana di Awurade kasa. Yes dim tinasema. In the name of Jesus. Jesus be a debusiam. Yesu demo. Apon be a debusiam. Ye di Yesu mo de tam. Fi na dey ko. Ye yi wa funa afirim. Ewo Yesu dim. Amen. Amen. Awurade nka ho pa. Yegusu a ye twa okọ ubo wuramu a ye be fa one enu abompae de oni edi akọ ne ye hu no enso onde ohu ye da bia ba bia onam bia ohu. Hello. Hello. Hello, udini ba bia okasa free. Hello. Ya udini ba bia okasa free. Hello. Mame lo volume no ye te nka. Hello. Hello. Ya udini ba bia okasa free. Ya ede na opase ebo ho pa ya no pa. Hello. Good morning. O se de na opase. Ede na opase ebo ho pa ya low volume no. Papa ta me me tere bon pa mo no. Wonyim. Awurade ye pega wa funa ba wanim.
One sound the 20 Pabrabosua. A dinkum dear Brano. And a pay was some Pona Brabos. In the name of Jesus. About the Brem, Shena some good. They couldn't be any idea. We should didn't. Amen. Hello. Hello. Okay. I can't obi bet me afraid. Hello. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Hello. Udini baby I'll cast free. Hello. Udini baby I'll cast free. Low volume no kakra. Me pacho good. Hello. Asum drink count. On council suffer. Yen kasa. Me pacho fi me sidan. Yen kasa. Touch mine. I didn't know pass about umpire no pay. Hello, pacho me pacho fi touch mine. Meton can the pass about umpire mount. Hello. Nipa be good lines na chi doors into we ya obi be wuram. Hello. Hello. Line na jame. Wa be wuram ye be fawo. Eniema edi nipanya ewa sase so ne doors. Musia ni fia ififiri mo no. Apam bebere na wom. Abi wo ameto. Oba na. Hello. Hello. Pato kasa. Hello. Yeah, udini baby o kasa free. Nkasa free nyawa. Yen kasa de na pese ba hon pai udin. Efemi Wilson, nkasa ndom pai mama mofra ndi omo yale. Ndi omo na me stress mo bo na kan na mo ma yale sana. Awurade be sa omo yade awurade be hu omo bobo. Awurade ye peta mo fra be wonim. E mo fra bi no ye ma me ba. Wo ma ka bo mo yare. Ade bi e di omo chi. And none of you break it from life in the name of Jesus. Shania Yarison was here, and it told my brother, oh, yes, amen. Amen. A dear beer, echoes the other. Hello. Hello. Yeah, we didn't baby Alcasa. You, yeah, no more program on any cacraway, Yanni and Tiddy. I don't know, pass a bomb pie. Obayare. Already you pay a 2 of Funabravos. When I would done it, no many in Guasia. A money here, Shradia di Bunyam. We are so demo. A dear Bia, a yen sounds so bunny. A 2 of Funabravochi. Yet, yes, we got the power. In the name of Jesus, the master yadi no defense account. Amen. Couldn't be any over there. Yes, you didn't. Amen. Amen. Good. We met me Rama ever found. Never be better on my baton. Hello. Hello. Yes, I would need to be a free. But you Because he didn't pass a bomb pie. but you best a bomb pie. Hello. Yaton Kappa. Yatonka. Hello. I'm saying a line akati. Ubi Eurama ebefow. Hello. Hello. Ohima udini baby akasa free. Because your family is for because you ma'am. I don't know no pay ebo hon pai. You sure. Majuma gosh. Maybe me I didn't kopam. Jesus. Una obubu pam. Now you no median guasia any guasia now did shira any munyam shanemu. And none of dear beer do a French. Dear Frebusium, you're the Yasuma break of any lie. In the name of Jesus. And super near him guasia free ho. No radian munyam nekasimao. A radian sampo abrabos. You couldn't be any idea. Yes, you didn't. Amen. Amen. Last caller, any. We try ye. Oh, your screen is what your lines negotiate your pon free studio. I'll be to me a friend. Now you're doing come on, Abon Pie. Hello.
Nti last call na kati. Nti so obi betimi abɔ wura mu last one a ɛbɛfa wo ne no abɔ mpae na afei your number no ɛwɔ screen ni so efiri anu a betimi afrɛ oni o problem bi a betimi ne yache na ye no abɔ ho mpae ye announcement ɛkyɛ sɛ nyame ya doma. Hello. Yes, I would need baby okasa free. But you feel like I just see yo ede na ano purpose e ba hom pai. But I'm the share bomb market. Ni as no nam kwa bi so any no saban be se mi jai. It's a bomb pai ga ka. Na me ji. Awurade ade be wo busua mu a ɛda so de wako achi subani abrabɔ ne niye bi wo Yesu demo anopai awurade a ho de nyi ofim. Amen. Awurade o made wo bere tumi no awurade o kenya nipa wo mre ye bi a wo mu ɛhyɛde awurade te wura wo kram yɛde awurade te wura honhom yɛde wura wo nipa dua awurade men kenya mmowura in the name of Jesus. Awurade mfantom no mu etimi nante sɛ de opɛ ɛni mo nyamnya ne dia wo Yesu denti. Amen. Awurade nhyira wo paa no nka ho kɔso a tu anamo na kɔ asɔre fa ho hyɛ awurade nsa fasting ne mpaebɔ de mfa ni agoro ne bible akenkan awurade bɛboa wo. God bless you. Ye fa sa kwa we so na ye hyira ma mo ne ye anadwe nyina ye hu sɛ nipa no bebre eba mu a wo mantimi anwuram obetimi afrɛ me number no ɛwɔ screen no so 0247 812428 0247 ɛmfrɛ me sisi a 0247 812428 yɛpɔn a obetimi afrɛ time bia obetimi afrɛ na o problem bia na wo ne ya che ne no abɔ ho mpae okuada bia free enwumre no miensa ekosi enwumre no nan ye odɔhwere baako a ye de ekanyamsem na afi egina so ɛbɔ mpae na kwasiada bia so dumienu kosi no miensa ɛno so ye watch night a friend fire watch night a wogitum sɛ ɛna wabɔ mpae sabia ebia bomodi ana for fidem to kumawood na wodi to kumawood a obenhyira ye wada bia nso ye wo sika fm efiri nonkron ekosi nondu ya wada bia nwumre nonkron ekosi nondu ɛno so mpae bɔ saa ebra ye wo mi ebra mu yehu na nso ye oyonko bia wodi e besie ye na ɛnam mpae bɔ so ɛna wodi besie ye tie kanfo program si nyina ma se fa ho hyem wo mo bi a obetimi de aboa na ya toa dwumadi no so na wona waso ya sene onso obetimi abeso asene bi se ye hya ase ye ha no awurade gusu a o hyira dusa heba center pa etiefo na wotie no ya ka kire mo se yesu nsum fam de wi a honam fam de no nso no awurade efa saa nneoma wo su no de aboa yen adusa heba center adusa no wakase madansie ni empaebo na wu aduro no bible shi ni dua na ba ne mfa na aba nsie ho yade na niema eye no se de na medical aka ho ase mekan se niema kese bi a awurade na modu we su ye na ehu pa enye duro ne keke na mo mpae na edi akire no yade akese me bobi so kire a okura be nwanwa. I'm telling you me sebi me gina nyankopon anam ena me kasa me ntwantro anopa ya yade ayi hu pa wo Kumasi takwamba ekro goy filling station wa ena dusa heba ho ope bi akoton a obetimi afresa number yi ope bi nso a o problem bi o be every part of your body enye duro no name the power behind it 0500 110 115 0500 110 115 0557 008 and 9824 0557 009824 and the last one is 0557 009825 0557 009825. O first number is Imupia Obenya Doctor Edusa
onene kunu onene yere we kwa na we yakwa omu bia obefa bia ada se obana na bema ombe kyerɛw eniema bia ho mentimi nkane nyina na onya frɛ no nko ade a obehu de wom aduro no sese ya hyehya every ayi bia yakobɔ mpae na wahwɛ mpae a yedi no ofia yi ne yɛbɔ mpae gu ade bi so a tene maka kyerɛw sɛ it's not just the medicine but the power behind the medicine ebinom yɛ aduro a na ɔmo akɔgye nneɛma bi de afrafra nti first na ɔkɔgye ahabaduro a say this all kote hwan ne de keka oyi nyankomade but we there it is the true power, the genuine power from our God above El Elyon and said the actually enti wodi bi ka wan ya die bia wodi pedua no awurade ja ne awurade ngo sra be wo so sa ya de na to na obedi adanse me pese o try na hwe se asema ye ka ye twa ntro na se ye gina nyankopɔ anim aka no kore awurade nhyiram wona chinchim machines ne mai na mai wa ha obo echido ene mabrantie wi e bompa ma na pa o adaji ne ma no kura so omo so hu anika oba de we ombesi receive oba ba ko bompa mam so mbonya kuru pawate e kuna osuro adwade ha na obemu abo life bamu ani agye pa so aware ha emos wabre ona emiemia machines no man gloria de and the debia yabona boso na osofu radin shira papa shira osofu Steven na eda osema fu junior ono ofen bulldozer radin shira mo pa na yenkofu na eka hunu nsuo na to saa ze da so to ba nshira nka o se otimi ne yawen ye bo radin nyankopon pa pagya wiase nyina hye won se radin wona wonye hunu wo radin Jesus na onam wiase se wa bode keke na mum onye oma Jesus obi a wo wiase onim Kristo radin yu hu de kire se de ananu yu hu de kire so awurade eniema esinse wiase eye coronavirus eme wiase sikasem enyina atofom enkanka o my Ghana awurade da oni be hweye yes sir so be hu o my mabo in the name of Jesus woni ye diniye to aso na kuraye na se saneoma masikasem ye dwumasem eni abrabo ne asetena enna ne prekope said ye menum edane shebreni no we yesu demo awurade dane shebreni na oni onyam ene otumi enkoso nye kese o yesu Kristo demo koso akora na mangusra ne adom nye kese ye gina yenya bia ka kire onkofo afa ye num asem so agye nkwa na wasayade obububu nsam tumi bompa we yesu demo tumi aye duma braimu aweye braimu we yesu demo ya branase oni onyam ensan na otumi no somai yesu Kristo tenti amen Yeni kuguda ha ba satan Yeni kuguda Yeni kugo Yesu wayafa Eye motati Oya bandende Yetefo Eno Yesu wayafa Eye motati Onene ya bandenda Yetefo Eno Yeni kuguda Yeni kuguda Yeni kuguda Yeni kugo Yesu wayafa Daye botete Onele abadida Yetefo Eno Yesu wayafa Daye botete Onele abadida Yetefo Yesu wayafa Daya botati Oya badede Yetefo Eno
Yeni kuguda. Yeni kuguda. Alapaya yeni kugo. Yesu ayapaya. Sabe bosate. Only abadede. Yedefo. Yesu ayapaya. Sabe bosate. Only abadede. Yedefo. Yesu ayapaya. Sabe bosate. What